Makalihis ang 7 taon, balik on air na ang People's Television Network Incorporated o PTNI sa Legazpi City. Kasuodma kan inaguraran ini. Mahatod ang PTV Legazpi ni napapanahon asin may saysay na mga bareta hali sa Bicol region. Mataw ini mga lokal na programa na mga sentro sa istorya, kultura asin trayompo kan mga Bicolano. Maserbi man ining plataporma nga ni mahiling asin madangog ang boses kan mga Bicolano. Sigun kay Antonio Baldassar ni Brida Jr. ang General Manager kan PTV, maserbi man na training station ang bagong istasyon ninda sa syudad ng Legazpi kan mga future journalists as in technical professionals kung sa hindi na kinakaipuan pang magdayo sa Manila o sa iba pang lugar kan mga estudyante para sa indang internship as in apprenticeship huli tabukasin na sa mga ini. Insofar as moving forward, we are looking at further collaborations para we can establish a studio presence here in Legazpi so that we can tap local talent, and start developing content that is specific to the region and the city, and that will obviously be very interesting also to our residents dito sa Legazpi at sa Albay. Magigirumduman, taong 2010 kan primerong nag-ere ang PTV 8 Legazpi na pigpadalaganin sarong private counterpart. 2017 kan ini magsarado. March 2022 naman kan puunan ang construction kan transmitter center kasunod kan pagpirma sa sarong Memorandum of Agreement o MOA sa pagultanan kan Misibis Land Incorporated as in PTV 8. Unang-una, maraming salamat at thank you for allowing us to be of service to you. This is our job, this is our mandate to be able to provide you information that that informs you, that inspires you, and hopefully also empowers you, from the President, from his cabinet, his administration, and the various programs that he is implementing to make our lives better as Filipino citizens under the bagong Pilipinas. Mientras tanto, presente man sa inaugurasyon si Engineer Gil Orense, Chief Digital and Innovation Officer kan PTNI, Governor Glenda Bungao, Cedric Dae, Provincial Administrator as Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariello Bea.